Apocalipsis 18:4. Ukar jamaste. Jesucristo tatitoja. Akam sasaw artaniptam. Markaja. Mitsun hapjam. Hanumanachik huchlorabhamti. Gloria al Señor. Ukamawa kalwatanja. Makotimpi. Humanakan utanakamaru portantan. Monata radio ichukirinaka. Kitinakateja niya humanakak siempre suyapta. Sapa sábado wilhta kantatinaka. Ukaste pakalko alwa orasata. Wanukaja sohta wilhta orasata pakalko alwa oraskama. Sapa sábado kantatinaka. Y domingo kantatinakaste. Akapaispa programa repita siskarakiu humanakaja. Kamaj arum tataptawa. Sábado alwa ichukirinaka. Ukamaraki arum tataptaja. Kitinakateh domingo alwa istapjarakita. Humanakasa arum tatapjaraktawa. Humanakan hilatama hermano Lino. Siempre humanakaro paltañataki yosan arunakapa. Aka programa marcaja miston hapjam. Hayukawa diosajseja kaya Apocalipsis librona. Capítulos 18, versículos 4, ukanjseja. Miston hapjam. Kunats diosaj ukamispacha. Kunalaikoteja diosaj munaponiwa. Take huchaloreñanakata, take costumbrenakata, take hanualinakata, mistjañasa, diosana chikpacha takiparo. Chikpacha diosana aruparo. Ukatiwasaja serojañataki. Hayukawa, aka programaj, mistsun jamarcaja. Dios ukamaj bendispan, take radio ichikirinaka, humanakaroh mayampisa, Jesucristo en soteparoa, arum tanipxmaj. Ukamaja, aka programa kalteñataqueja, Dios atwa maitasiñane. Dios tatakiponiwa, yanapt istaspa, nayaros ositaspa, aka aronaka arstañatak paltañatak humanakaro. Humanakarosa Dios aja, hinchonakama, también prepartarakispa. Istapjañamatake, entiende pjañamatake, kuntej, paltanip kama kalwatanja uka diosana aronakapa. Ukamaj Dios aukitaya, maitasiwayañane, mahukarrato. Señor Jesucristo, Dios pagarsnawa, aka orasana. Mako timpi humahwakistata, aka programana, hekatasiñaja. Aka radio hekatasiñaja, wawana kamaro parltañatake, humana bendito arunakama. Kitinakateja istapje. Tanto acá La Paz departamentona, ukamarakiwa kaisa Cochabamba, Oruro, Uxa Toquenacansa, Santa Cruz, Uxa Toquenacans istapje, Aymarata parltasire, wawanakamaja. Hupanakatakio señor aka programa huakistata, kitinakatej aymarlajra parltasipje, hupanakataki. Ukamarakiwa istarakisto señor aka suma programa kaya Peru uxa Toquenacans, Brasil ukanotjarakiwa. Taque hupanakaroh señor bendistam. Hupanakaj señor suitapjewa. Huma hupanakaroh bendistata aka kolyan arunakamampe. Señor, Dios pagarsnawa todavía. Hakañmira chorasipkista, ma orumpis, ma kantatimpis, aka sábado wiltanja, kantatisipkta. Ukatwa señor humar Dios pagarsma, kumaja, humaynayana, lakajs osa, amuyox osawayam, nayaja, ma instrumento kiponiu, humar intrictasiwaisna, huma usata señor akayum toque. Ukamaraktaque istirinakaros, hinchonakapja señor, humaj akayumampe, llamktam, liawirtam, ukatupanakaja istarakini, intindi pjarakini akarunakama,
Ukamsasamait asma, Señor, Jesucristo Santo Sutimaro, ukamapan, Señor. Amén. Ukamas timunata hilanaka kuyakanaka, Dios aukisaja, bendicis panay. Bueno, kun jamateja, humanacampej ni akaja, walpacha programanaka, paltasiwaitanja, pichkakuti, Eliasaja, akaorakana, Unstaña pat paltastanja. Ukaja nos parcayawa, ¿no? Mainina kaja saspawa, pero Eliasaj más apakichaj ukat makutikijay upaj orakans re acabo katimponakanaj. Dios anarunaka parscheja aykwam saraksnaj. Pero según Diosan kailkata parjamaja, Diosan arunaka parjamaja, Pechka kotiwa Eliasaj, Ajayopaj, Aka orakana, Unstaña pataina, diferente chachanaka usasa. Oka Eliasan ajayopasyi, pa Diosan ajayoparakiwa. Porque kollan ajayoj mayakiwa. Oka kollan ajayowa Elías chacharoj apnakana. Primer Elías aroj. Elías desvita. Walita wa están jay. Primera de Reyes 17, 18. Take uka versículo naklita tanja. Ichachniaw tukta tanja. Primer Elías at kitinsa, kunham sopaj lorana, kunanax lorana, kunats unstan orakana, etcétera, etcétera. Nairere programa nakana. Ichaja, akalwatat mandaña niwa, paire, Eliasana, acá orakena, unstatapat. Falta si wañanej. Ukamaj pasere haitawaitanwa, acá kelkatanak litas. Segunda de Reyes, capítulos 2. Kunhams Eliasaja, ministerio tuktaeje, ukatste, Diosajo paroj apasiwaeje. Ukaro haitawaitanaj pasere sábado programan. Chaja, ukatwa sarantañani nairakataro, Diosan yanaptapampe. Ukamaj, liitasiwañaniya, Diosan kailkatanagapa. Segunda de Reyes, capítulo 2. A ver, mako timpe amtaptañani. Versículos 11. Ukat nairakataro, liitawañani, hasta el versículo 15. Ukakam liitañaneja. Akam sasausi castellano aronja, Diosan arunagapaj. Y aconteció que yendo ellos hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Gloria al Señor. Verso 12. Y viéndolos, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel es gente de a caballo. Y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes, y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y paróse a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a una y a otro lado, y pasó Eliseo. Y, verso 15, y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, de la otra parte, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y viniéronle a recibirle, inclináronse a él hasta la tierra. Dios bendiga su palabra, ¿no? Acá kepa parte mayaplit awaisnawa. El espíritu de Elías
reposó sobre Eliseo y vinieronle a recibir y inclináronse a él hasta la tierra. Dios auqueja bendispan akasuma musqa qollana arunakaparo. Muna tajilanaka kuyakanaka. Diosan arupa para asiñaja. Diosan arupa litañasa, istañasa, sentimos caponiu. Porque Diosan arupa jamaja, anio tikite, nikitina. Diosan arupa ja, jakaña poniwa. Diosan arupa ja, miskitsipana, hukampi moscaponiwa. Hisa munat kuyaka, munat hila. Ukamaja kalwatan humaja, atención ampia istawayam. Niyaw yasta humaj. Ikitat sartas pachata, archtaway pachata, hichuro, sábado, villita cantatina. Niarakiwa, tunka oronak sarakeja, aka octubre paxina, ukam ratokiwa, tiempo naka halaraki. Ukamaste. Lit awaitanwa akakil katanakha, kun jamás Elías, primer Elías desvita ukaja, trabajó pa orakan tuktaeje. Hupaja, Diosano wana kaparoja, chica takiro, chica aroro, irpjatawaeje. Ukaba importante. Ukamara ki kitinakatej saraktatakan ukanakaros, uchanchi, uchanakapat kankati, tanto reyerosa. Tanto Jezabel barmerosa. Ukamaraki uka pusipataka, pechkatonkane, kare profeta nakarosa. ¿Ve? Entonces, Ocanpi, Elías, profetana, realmente orakana, achapach loratana kapaj. ¿Ve? Lita waitanwa, nairire programa nakana. Aka nairire Eliasata. Entonces, chaka Elías saja trabajo tuktaejasen Dios saja apasi waejepi. Hani hupaj hiu intikiti. Hupaj hakirpa chao sarawaeje. Nina karjata, nina caballo naka uka karsa hitaraki. Yast ukamawa yosaj rikuht asje. O kaya kapaj markaparro. Kun hakusisinya sukaj. Hani hiu kiti hakirpacha. Elías chachak sarawaej, Elías desvita ukaj. Kupam chikao sararakinja, Eliseo satano ukachachaj, ¿no? Eliseo. Acá Eliseo chachaja, ma yapulorire, ma campesino chacharaquino. Kupaja walja yuntana campiu yaps lorantirinja, ukamba Santa Villan litanja. Tunka mayane, tunka payan yuntana campi. Hayu kamaroma oroh. Dios ajupar hause. Elías tope. Elías loktana ma koyan aro diosan arupa. Ukatwa aka Eliseo iste. Ukatwa diosar kutikipste. Hukampi ukatwa diosan profeta pcheka. Diosaroh sirvin kailte. Ichaja, acá Eliseo pewa, Jordán Haverja, Macatkate, hasta que Jupanacaj Panini, Sarasipki, de repente que ya está, Dios a Elías Aroj, Nina Carona Catapasiwae, Uclita Waitanja. Acá, Segunda de Reyes, capítulo 2, capítulo Lebhat Otanacamanja. Nayak solamente importante parte de que Olita Sincta. Entonces, como primer Elías ya está. Hakirpacha. Acá naxeba, Elías subió al cielo. ¿Ve? Elías a Jesús como macatawaeje. Kun jacosisqueas. Hanito mahmonat amigo kam saray mon kasma. Oh, nayah mon Cristo kam saraña. ¿Ve? Elías ana, nina karjata, nina caballonak hitasa, macatawaejeja okja, Eliseo que unjanja. Eliseo. Y acá Eliseo te walachat artasinja.
nayan aukij, Israelan karunakapa. Oh, sarjaraktasaho paj, wala chatartasin. Ya está, Elías makat hanay. Kupaste, Eliseoste, kirasiwayan orakan. Pero Eliseo jaroja, Elíasan kapapao levektanitaina. Y Eliseo ukakapwa katundanja. Entonces niya que chaja, nairir Eliasaj sarawaycheja, hichaj uka Eliasan kapapapi Eliseo katapin amparapampi. Uka Eliasan kapapampi wichaja Jordán haberaro makat kataniatekej au kandarakin. Uxibakanj, versículos 14, ukanj. Tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas. Y dijo, ¿dónde está Jehová? ¿Ve? Ukamawa, Eliseo chachajechaj. Kaukir nairir Eliasan mantuptej. Halaktanina, ukkatundanja, Eliseo. Ukamantumpi vichaja Jordán hawiraro, hisktanja. Hisktasinste hupaxarakinwa. Kaukankisa. Jehová sotini Eliasan Dios apaj. Dios ajalabatab. ¿Ve? Entonces, ukamawichaja, ukamantompe haukantana, uka Jordán haberana, umanakaparro. Biblia siwa. Uka Jordán haberan umanakapaja, payaro partana. ¿Ve? Cupitoquero, checatoquero. Y guañan jamao, Eliseo yast makatkatanja. Un janus parque azúcar. Hayu como echaj Eliseoja. Ya está. Upaj hermanos, sarantaway janja. Porque Elías am chica upaj saraskan, pero echaj Elías aptatajan. Entonces upaja, queda tawayana, ya está ukat tichaj upaja. Jordán haber makatkat tawayanja. Kunas pasan ukat, acá versículo 15, ukahual importantiwa. Castellano siu con hamdelit hasta viéndole los hijos de los profetas, profetana yokanakapa, ¿no? Kupanakaste Jericó, Jordanat kuikatan kasipkanwa. Kupanakaj unjapjanwa, kun jamás, acá Eliseo, Eliasan ukamantopampi, hisktana, uka Jordán haber umanakaro, ukat kun hams uka Jordán haber umanakaj payar partana, y kun hams Eliseo uka wanyan ham yas makatkatana, take ukanak unjapjan acá profeta nakana yokanakapaj. Icha hupanaka ukun jasinja kamsapjans. Hupanaka wal nos parapjana. Ukatsti hupanaka sapjanwa. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Gloria al Señor. Entonces hupanaka sapjanwa. Seguramente hupanaka Dios ha chorano ka unción. Uka revelación. Uka profeta nakan wa nakaparoj. Yokan nakaparoj. Kun hams Eliseo makatkatana. Uka Jordán hawir wayan hama. Take uka milagro nak unjasinja. Upanakak sapjanwa. Hani alek hakikikit akaj. Eliasaj saraway jejanina karjatja. Ukan ajay upahichaja. Kutan ukatsti samart away hichaja ka Eliseo chachjana. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Yosaj, yospagaratap, unat ischukirinak. Entonces con jamatech parlt asiktana.
pech kakotiwa Elías aja unstañap orakana. Hayukat paltas tanj ukawa. Manakambej paltas istanj. Entonces, unjawai tanwa nairir Elías kitins. Chak uka Elías aja nina karuna katwa sarawai hakirbach. Pero chaja uka Elías an aja yopach kitjaro sotjeja. Eliseo chachjaro. Ukawa ka versículos 15 ukankej. Segunda de Reyes, verso 15. ¿Ve? El espíritu de Elías se posó sobre Eliseo. Entonces, Elías sana ajayupaja hichaja, Eliseo chacharo kutane. Elías sana ajayupaja, Eliseo chachani chaja samarte. Kunataki. Kun hamtech Eliasaj, Nairir primer Eliasaj, trabajana Dios ataque. Kun hamtech parlana. Kun anakteja, Dios anianap tapampej, han walisarano kutao konak chikapta yan, chikata kirir patan, creyente na karusuka tiemponja. Ukapaispa, Eliseo, luranya pataki. Hichak maaronja, Eliseoja, Pairi Elías kaspasa, hau kalantejanwa. Kunalay koteja, nairiri Eliasana, ajayo pawichaja, uphan samart awajanja. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces acampeja entiendanwa que Pairi Eliasaja, Eliseo chachascanwa. Gloria al Señor. Dios ajukamaj bendispan, kunjanos parque a su caja. Hanira wans kasaja maqocho estaba ñani. A ver, maqocho. Wiñay kusisin hikhatanyataki. Akapachana hayana kaspistirikiwa. Chamas hukataki kirakiwa. Kuna pachatej aka oraqena hakanyas tukay wayahanyani. Haniw kuns apas kanyaniti. Akapacan sarna kasno hamyo kunanikta alak pacan na imataski take kunakasno inamayok yung akapacan take kunas uthitu pacha sarfa uka anyo apas kati supaya akapacan ho take kun amta itu take kuna pas alak pacan sasaw na yak sista may ninagas Naya hargas kawan Diosan aro at amtas isa Naya hargas kawan Inamayak yung akapatan Take kunas uthitu Kuna pacha teksarha uka Kanyo apas katibig supaya akapacan ka take kun amta itu take kun lakas alak pacan sasaw na yak sista supaya akapacan ka take kun wachoy manakasaro amtayisto aka orak pach munir pach hamatanwa sapa mainis hamachina kay untap hanyani hanira kisa kunanip kisa ukampisa sapa wilta alwatana kao kusisit diosaryo pay chapje hiwasana kasti hanira kisa maak ochompisa dios pagaragtanti kunteh diosah munasinyaptok sapa mainirus
bendición na captura way Cristo kanakat. Hangi aram tasinyaniti. Takechoy mampiyamos pagaranyani. Ukatrak almas chakayasisna. Yana karwayusisa. Sasaran taska kami tayar kati yang nakahasa tukusis kami tayar kati inamaya kyu akapacam take kunas hidu kuna pacam sarha ukha kaniu apas kati supaya kapacharha takekun amka itu takekun nafas Allah pacar sasau nayak sista. Dios bendispan ukasuma yupaist awiru. Cek pachansa. Takikuna sa kaurakinha mait atakitanwa. Hayo katapi. Hob. Uka Diosan sirbiripah. Mauruh arstawayanha. Akaurakiroha. Alalo ki hutanha. Alalo ki usarharakinyan. Isa munat hila munat kuyaka. Konteja ka ahora que no tikisto kaja, Dios hawa. Churasquisto, maitasquisto. Es que Dios agiatio cons necesitan. Ist necesitan, Dios ist churistoa. Otte necesitan, samartañataki, ux churaraquistoa. Trabaja necesitan, ux churaraquistoa. Ahora kampung grinak. Hacha uyuti necesita Diosaj uk churtamwa. Iska uywash necesita ux Diosaj churaraktamwa. Porque Diosaj yatio ataque jiwasan necesidades. Pero Biblia Diosan aropaxiwa nairakatja Diosaro takta. Buscad primeramente el seno de Dios. ¿Ve? Y todas estas cosas vendrán por añadidura, ahí como castellano se ve. El gatasquiwa, Mateos Librona. O kamagnaira kathuakisiwa, Diosaro pon taktaña. Juparo pon sirviña. Juparo pone arcaña. Kunapachate juparo, chuymas churaway hañani. Kunapachate juparo pon sirviñani. Juparo pon arcañani, más que taya pasa, más que chichi pasa, más que kunacas dianta pasa, más que jaques oñischispan, más que utj pasa, hanis utjpan, pero vas sirviñani. Dios ajá. Horas a paro, tiempo paro, kuntej necesitaja, churatamwa. Kuntej necesitanja, churaskistaniwa. Pero nairakatja, Diosaro pone huaquisi, taktaña y catocaña, esperesata. Dios bendispad. Ukato acá ocho tratase, ve. Acá pachan taquiconas tu cosirikiwa, ni una yanquite. Acá ahora que tzarjaja, ni con zapcat, eso es verdad. Ve, entonces Dios bendispan, uka cochoro y chasti, continúa ñani. Paltas istanwa, pech kakote, Elías aja, Uinstañapa acá ahora kan. Ni a Uinjawaitanja, primer Elías desvita. Ya, pajya, sarabaje vichaj, ni nakaruna katiusa apasiwaej. Pero chajopan agayo paja, kotek taniwa. Y Biblia si wakalwatan, lit awaitanwa,
Acá, Segunda de Reyes, ukanja, capítulos 2, versículos 15, ukanja. Uka, nina karuna kat, nina caballo na kat hit asar keja, Dios recoges keja. Uka, Eliasan akayo pakichaja, sarak tani wasitata, ukatste, Eliseo satchachharoa samarte. Maaron jahisnawa, Eliseo chachaja, Eliasan akayo paneja, tukharakiwa, pair Elias kama orakana. Hisa munat hilata munat kuyaka. Ukawa intintan. Entonces kamaja, pair Elias aja, Eliseo chachascano, kunat. Kuna laikoteja, Eliasan ajayopawa, upangana, Eliasan ajayopawa, upan samarte. Kun hamatej kaylakata hiski, ukamarham. Hayo katwa. Humanakaroh yatianipxma. Takaya kanakaja, hanipi amuy kaya kantej, imantat hamanpi. Perhichoro hakastan hay aka imantat arunaka khans kija, uka orunakan hay hakastan. Porque acá tukuy orunakan ha, imantat Diosan arunaka paha, khanstanya papunita inaw. Humah por ejemplo lit asmawa profeta Daniel hupan kailkatapa. Capítulo 12. Alpach capítulo lit asma. Ukanwa Daniel aroh Diosach sataina, sasina, Daniel. Kailkam. Acá aronak kontej humah uñihta, kontej istak tatakeo kanak, pero humaha sellantam. Sellantam. Ukah siltatanya pau, imanta tanya pau. Hasta que hayamarana kao pasane, hasta que ciencias ya mauro waliponiu hilhat khan, miranta waihan multiplicas khan. Ya hasta, uka kipa tiempo naka uka nakaha, liawira tanes yo, ¿no? Y chaj hermanos, uka Diosan imantata, arona kapah khanst kiha, uka tiempo nakanpe hakashtanja. Munata radio chukire. Munata hila, munata kuyaka, ojalá humah entiendisma, captasma, karonaka. Okaroja, Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Ukanja sarakiu Diosaj. Kunapachatej pakal ko angelaj. Trompetapa pustjane. Trompet pustañak sañmoniwa, Diosan arupa. Yatejaña, parljaña. ¿Ve? Entonces, cuando el séptimo ángel comenzare a tocar su trompeta, todos los misterios serán consumados. Así como Dios anunció a sus siervos, los profetas. Ahí como se ve, Apocalipsis capítulo 10, verso 7, entonces ahí mararon hisnawa, kunapachatej pakalko angelaj, kailtjane ma trompetatjan pustaña, yosan arunaka palaña kailtjaneja, ukawa, taque imantatan acá, sagradas escrituras, Santa Biblia, uka imantat arunakaja, kananchutajani. Entonces ukamajichoro hakas tanpi. Pakalko angelana orunakapana, pakalko angelaj arski, Diosan arunakapa, hay uka timponwa hakasktanj. Munata radio ichukirinak. Apocalipsis libronja, capítulos 2. Apocalipsis capítulos 3. Uka capítulo nakanja, parlistoa, pakalko angelanakat. Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pechka, Sohta, Pakalko angelanak. ¿Ve? Hichajuka angelanak ajajaneo alajpachenkir angelanakakit. A veces cuadro nakan oyihtano, hakej loriwa, más o menos, día parjama,
shiqani tuyna kaskiri nuka ángela nakaj alaj pachat sutkas pukam aniwa uka ángela nakaja aka ora kenkiri nakawa Diusan arunakap arsore ángel sañ moneja ukaja mensaje apere mensaje loktere kuna mensaje kitin mensajipa kitin yatiavipa Diusan yatiavipa Diusan hach yatiavipa Diosan kollan arupa yatiavi uka ángela nakaj yatij uka pakal ko ángela nakaj hisa munata hila munata kulyaka kauka iglesia tatejumaja uka iglesia anja utjaraki uma ángel hitis uka ángel aja hiwasaksistanwa pastor nicha uka pastora pe uka iglesia lukan ukana ángela paj uka pastora ma ángela psasi porque uka pastora loktas tam humaroja domingo tras domingo y hasta kuna pachay kultuna ka hot chuka humaro loktas tam uka ángela ka yusan aruna kapa ya tias tam ani ju kama queja monat hila monat kuliaka isa ukamawa entonces ukamaja uka pakalko ángela nakaja aka ora kankiri chachana kapi ve uka chachana kaja diosat ajlita nakawa tiempo paro hora paro kuna laiko te Santa Biblia parlistoa que otra kiwa pakalko iglesia naka isapa iglesia wa otji ma mensajero, ma ángel. Dios bendizca. Apocalipsis libro saraki viajawanja pakalko warawaranaka. 7 estrellas. Lo mismo que esquiu. Pakalko yusan arupa arsorinaka, ángeles. Esa. Primer ángel apóstol Pablo, ¿ve? Payereja Ereneo soteninua. Hayukam sucesivamente. Hasta que acá último, Pacalco ángel. ¿Ve? Entonces, hermanos, uka jepa oronakana, Diosan imantatanaka pa kanstaña paja, uka oronakanti hakastan. Uka tawa, Diosaja aka tiemponja kananchisto. Pech kakote Eliasana uinstañapa orakana. Eliseo chachaja ukamaja, paire Eliasaskan. Kunat supaj paire Eliasanja, kunalaikotej Eliasan ajayopawa, upjana samarana. Eliasan ajayopawa, upankana. Ukat upaja, Luranwa, Sarnacanwa, Parlanwa, Dios anarunakapja, como Nairir Elias Jama. ¿Ve? Aunque uka Nairir Elias Makatjano, Hakirpacha, pero Ajayo Pajcote Caninwa, Eliseo Chacharo. Hayo Katawa, Eliseo Chachaja, Paire Eliasaj. Gloria al Señor. O cualita tan caraja, Segunda de Reyes, capítulos 2. Versículos 15, castellano mayampes liteñan. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, de la otra parte dijeron, el espíritu de Elías se posó sobre Eliseo. Y vinieron a recibir, e inclináronse a él hasta la tierra. Kun nos parqueas. Kuna pachateja acá profeta nakano nakapaj uñhapjana que Eliasan ajayopaj elesiejar hot hatapa Eliasan ajayopaja elesiejan samart hatapa entonces upanakaja uñaista yapjano mahacha respeto. Haniu kakit hanuka upanakaja hotapjano katokere acá paire Eliasar porque paire Eliasaja elesios canoa. Dios ajalabatapa.
ukamaja, wakisipi uka profeta Elías ukaroja, respeto oscuñaj, kunalay koteja, paispa diosawa, paispa alajpacha capas lore diosawa, uka Elías chachancanza, uka paispa diosarakiwa, Eliseo chachancanza. Primero Elías desvita, payer Elías astichaja, Eliseo soteneraki. ¿Ve? Entonces, uka tiempuna, Diosar ashart eri chachanaka warminakaja, Biblia se va respet abjanwa y katokeri hot abjana. Kunja kosiske a su caja. Pero maini na caja burla se bjarakinwa. Por ejemplo, Segunda de Reyes, ukaw halit awaisna. Versículos 23. Kamsis akauhan. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23, ukitanja, castellano akamsiwa. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron los muchachos de la ciudad. Y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, viólos y maldíjolos en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos 42 muchachos. Alabado sea el Señor. Dios han arrupado. Kunjanos parqueas. Kunapachatejaka payere Eliasaj. Payere Eliasaj, Eliseo Janua. ¿Por qué? Porque Elías anajayupawa Opjancana, Elías anajayupawa Samartana, Elisejan. Hayukatwa, Eliseoja, payere Elías ham, orakhan, onstawayaj. Y que tiene que tener Diosaro, ashart abjana, Diosan, verdadero wana kapabjan, ukanakasti, acá payere Elías aroja, respet abjeu. Katok abjeu, kamlit awaitanj. Pero chak utarakinwa mainina ka kitina ka burla sipjana. Ukast ma wainucho na kanwa. Akan hoklit tanja. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 23 ukanja. Muchachos, si no ka wainucho naka. Ahol mahtal wainucho naka. Hichoro kama a veces wainucho nakaja. Laro sipjewa evangeliot. Burla sipjewa Diosat. Dios na rob arsorina katsa. Un kayakis kaya su caja. Katimpon hukamao aka wainucho na caja. Inas sohtaton kanichin, inas pakalokton kanichin. Wal hawainucho na kano. Seguramente aka wainucho na caja. Au kintay kanirakinwa. Seguramente aka wainucho na kan. Au kinakaptay kanakapaha. Utanakapanha. Diosat burla sipjana. Diosan arupat arsorin chachanakat burla sipjana. Ukatuwa nakaktambién ya te kapjarakina. Entonces acá ojitan ja amoit snawa munat hila munat kuliak munata padre de familia. Utaman humach au kamach tai kamach. Diosar respetas ktate. Diosan arut arski ukachachanakar respetas ktate. Hanukah humach larusiktach. Hanukah humaha uka Diosan arup arski uka chachanakat humach burlasiktach. Si te humach burlasiktaja, entonces wawanakamak uka kpiyate karakinej. ¿Ve? Pero si te humach au kamtay kamach respetata Diosaro, ukamarak respetata Diosan arunakap arski uka chachanakaro, entonces wawanakamaja, humanak unjasenja, humanak istasenja, ukam Diosar respetere, Diosan arunakap arstere chachanakaro respetará kineu. Pero acá contextleit tanja acá waino chunakaja seguramente
utanakapan piyate kapjanja. Kun hams au kitaikaj diosat la Rusia. Kun hams diosar hiskachi. Kun hams diosan servir nakaparo hiskachi. Burlas, la rosepre, sutichapre. Ukato panakaj seguramente ate kasipjana. Ukato akunapachatej chaja. Paire Eliasaj. Porque paire Eliasaj eleseonua. Porque Eliasan ajayopa hupjar samartana. Ukato hupaj paire Eliasaj. Entonces kunapachatej betel o kamarkar makataninja. Hupaj takin kama hutandas kana. Pero chaja kawai nucho nakaja. Ukabetel markat mistawapjana, ukatste unyhapjana. Hutaskiri paire Eliasaro. Paire Eliasaj Elisios kanwa. Ukatupana kahachat art apjana. Burlasisa. Oh, pekekara. Sasaar na kapjana. ¿Ve? Inas hukanyikuta ni China. Eliseo como paire Elias kamaj. Ukat akaway nucho nakaja. Burlasipjana. Kun hayakis kaya sukaj. Y acá profetaste, o que está sin jahupajkotikipstana, ukatste, upaja, Diosan su tiparo ma maldición, arsuayana. Y Biblia sewa, kunapachatejo ka maldición arskanja, bueno, uka montetja, uka chomitaipitja, pahacha, oso, ¿no? Osos. Pacha oso nakao. Uka animal oso nakao ka montet uka chomit mistanina. Uka wichaja aka borla siri wainucho nakaro kala mankantana wikano kana kayos maisaro amparos maisaro inas pekis maisaro kala yasta mankano kana. Porque ukam se wakanja. Y despedazaron de ellos 42 muchachos. Positunka payane wainucho nakaro uka pa oso naka alapone chia no kanja. Hanchina kapsa, kayuna kapsa, kunat. Akapaire Eliasaro por la citapat. Akapaire Eliasaro han respeta tapat. Monat hila monata kulyaka. Hiwasaja respet nya sa puniwakis. Kunapachatech Diosaj kitanej. Ma profeta. Kunapachatech Diosaj kitanej aún ma awatir. O ma evangelista. O hanukaj ma maestro. Kupanakaj Diosana. Hakipapjiwa. O kanakaraj wakisiponi respetos ktaña. Pero acá. Wainucho nakasti. Aniw respetos kupkante. Ukat hupanakah kal uka monte mankat pahacha. Anjama walehacha oso satakiha uka animalanakah mistanina ukat hupanakah kal ubikano kanah. Ve? Mankano kanah. Kayo nagsapakchin, ampara nagsapakchin, akan siba despedazo. Ve? Pekenaks ito kaway China. Diosan profeta paro, han respeta pjatapat. Diosan profeta paro, burlasip pjatapat. Pekara, hayukam suticha pjatapat. Kun haukajlekis kenyas. Inasa unata wainucho, tabaketa, istas ktakalo atanja. Umaj respeta llamado Diosaro. Umaj respeta ñamawa Diosan arunakap arsorinakaro. Kunapachate humaj respetos kota hupanakaroja Diosaro respetas Diosaj bendicita momaro. Pero kunapachate hanumaj respetos kataja kun hamsa akapayere Eliasan orunakapanja uka pahacha oso nakahko chomit mistanesin alto katay naka pusitunka payan wainucho nakaroja ayu kama pasara kirista ukaja sinti yakis que aspawa
munata gila, munata kuyaca. Dios ako kamak bendispan, mga kochompe, a ver esta mañana, ora otikipana, ni era que creo que ora nakahratuki osare, pero montanwa, cocho, diosaro, yupa esta mañana. A ver, Gilata Salinas, upa esta que tiene diosaro, y vas a la caja, upa chiqui, upa esta raxna. Dios bendice. Muna sinyama huinya takhan tukus kiriwa. Sapuros olyan aruna kamampiu juy mastasip gesta. Yakit hikhatas kasinsa. Ukamiat kasinsa. Walkanina kau muna sing aruna kam sa arantas wayaphi. Walit amaw na nakataki takiman saranyaha. Ama maya churam kheta. Humam chik saranyataki. Jesucristo muna sinyapa. Winyaya takhan tukus kiriwa. Upaki wayanap tasire. Tatewa wanakaparu. Iyaw sta ditakechoy mamang. Dios auki sarsumarganya tagi. Kaniki yakhe param kilana. Sarakim anmay kasisa. Iyaw sta ditakechoy mamampi. Dios auki sarsumarganya tagi. Kaniki yakhe param kuyaka. Sarakim anmay kasisa. Takechoy may humah iyaw sam. Kansuya say dich pacay makata. Ukamaru Dios a perdonar. Takeku jam nakamata. Iyaw sta ditakechoy mamampi. Dios auki sarsum harganya tagi. Kaniki yakhe param kilata. Sarakim anmay kasisa. Iyaw sta ditakechoy mamampi. Dios auki sarsum harganya tagi. Kaniki yakhe param kuyaka. Sarakim anmay kasisa. Iyaw stati takechoy mamampi. Dios arsum arkanyataki. Kaniki tayaram timunat hilata kulyaka. Niyaw sarhanyan alak pacha markaru. Kanyu kaya poni markanha. Kunalyaki nakas. Kachanya nakas. Ni usunya nakas utkaniti. Kusisit choy mampi asuit aphanyani. Diosan arupar iyaw sasa. Olyan Dios ahniyawahuta. Aka ora kerutaripi. Espio tanda kau suyanya. Dios ang chik sarhanya tagi.
saukin sarsuk arkanya tangki Kaniki yakhe param kuliana Sarakin panmay kasisa Amen. Ukamaha saras kikinyani han maikht asisa. Kung nakamatiw ka kotso ka istawaitan. Wakisiw Dios sar sirvinyaha han maikht asisa. Dios bendispan. Ukamaha humanakar ukamao palt awayapsma. Akalwatan palt anipsma. Kitita na sukamah payiri eliasaha. Elisios kanwa payiri eliasaha. Ukwa akalwatan lit astanha. Ukwa intendiwaitanha. Ukamaha Nairir Eliasaha Elias desbita. Chakupaha aptata hataina. Chak aptata kasinha hupan ahayupaha hot hataina yakachachkaro. Ukachachaste Eliseo satano. Hayu katao Eliseo ha pairi Eliasahanha porque Eliasan ahayupawa huphankana samarawayana. Ukatwa Diosaha aka Eliseo roja usawayana. Ukatwa aka pair Eliasaha wale hacha milagro na kalurawayana. Hutiri programa na kanwa hukambi awansas kanyani ukamaha yuspagara Radio Éxodo istirinaka diusahumanakar bendispan aka sábado vilta cantatina. Ukamarake karoro domingo vilta cantati istirinakaros diusah bendisirakpan porque karoro vilta domingo cantateja repita siskarakinewa aka predictata aronakaja aka Radio Éxodo katoke. Diosayo kamah bendispan, unat hilatanaka, y diosah bendisirakpan, kitinakateja kamakinanax apnataski, uka hilanakaro. Ukamaha taque istirinakaro, humanakan hilatama, hermano Lino, sawaya pusmawa, diosampikia, hutiri program kama. Diosampi ukamaha, waliki hichoroja, kamasiwayanyani. Ukamapan. Apocalipsis 18:4 Ukar jamaste Jesucristo tatitoja akam sasaw artaniptam markaja mitsun hapjam hanumanakchik huchloraphamti